and family, Nympha Rosimo and family, Edgardo and Beth Ginto Palo and family, Ten and Jenny Limson, De La Rosa and Gutierrez family, Kyle Luis Benedict Galang for passing the board exam, Rosario Manaloto and family, Romy and Rowena Bernardo and family, Jojo and Janet Villanueva and family, Mrs. Filipina Maliwat and family, Yolanda Capuno, Tel Barbajo, Catherine Ong, Eddie and Lily So Shu, Princess Santos and family, Family Machine Shop, Dr. Angelito and Mrs. Maricor Medina and family, Noble Minds Montessori, Rifi and Tera Huihanco, Violeta Duhongco, George and Lina Duhongco and family, Teresita Chua and family, Michael Salvador and family, Lilibet Lalo, Pat and Mai Pingol and family, Ralph and Mia Calma, Ron and Tetsi Ocampo and family, Jane Masbang and family, Salamat and Soberano families, Paul and Chiqui Velarde and family, Romel, Riza, and Pau del Rosario, Remedios Dungca and family, Tony and Helen Gozon and family, Rosario Reyes and family, Ryan Santos and family, Lucas Basilio, Cristina del Rosario and family, Fernando Baluyot, Catherine Baluyot and family, Mr. and Mrs. Regis and Michelle Evaristo and family, Lilibet Lalu and Eduardo Heron and family. For Thanksgiving and good health of Imelda, Clifford Ray, and Crystal Rio Umali. Thanksgiving and special intentions of Carmelita Ocampo and family, Kim Pineda Deirit and family, Abelardo and Lourdes Zailo, Josie, and Terry Zailo, Vic and Tita Hinko and children, Ernesto Reyes, Imelda Reyes and family, and Tesla Canilao. For Thanksgiving, special intention and good health of Doctors Reynard and Abby Ong and family, Manuel and Marieri Teng Chui and family. For guidance and protection of the Holy Spirit of Annie Razon and family, Alfredo Julian and Amelia Julian and family, Socorro Garma and family, Andrea David and family. For birthday of Lucy Olalia. For good health of Maria Paz Miranda, Alfonso, Mariano, Javier, Zapanta, Lastimosa, Asdilio family, Attorney Edelberto Balingit, and Teofista Soliman. For good health and complete healing of Emily and Takaw Inoue, Joseph Palafox, John Roque, Resurrection Tala, Dr. Rowena Zabat San Mateo, Lourdes Silo and Joey Silo, Ben De Jesus, Lorna David, Fred Cabalia, Nestor Reyes Jr., Norma Guzon, and Bri Nicola Mangio. For complete healing and speedy recovery of Remigio Pangan, Elaine De La Cruz and family, Doctora Analiza Osorio, Reynardo Ventura, Clarita Doruelo, Leo Duruelo, Mariel Guevara Miranda, Abelardo and Lourdes Ailo, Corazon Figueroa, Neil Tanhueco, Jocelyn Di Fontorum, Jeff and Mary Lou Dickey. For special intentions of Vic and Tita Hinko, Zarina and Patricia Foronda, Lori, Romel, Rashid Medina, Dr. Brando and Luella Angeles, Orlando and Rosal Pesigan, Rebecca Gomez, Choi and Ian Hizon, Paulo and Tuesday Hizon, Ann Paulette Malang, William Russell Malang and family, Russell, Bianca and Jared Dristeron, Joy and Vicky Blanco, Ian Jos Parungao, Ian Parungao, Romel, Riza and Pauline del Rosario, Eleanor Ventura, successful board exam of Nina Marie Asdilio, successful state board exam of Charlemagne Judas Tilio, for winning the court case of Victoria Alfonso Iniba Zambales,
in Olongapo City, Jason Balagtasan family, Marisa Roque and family, Ramos family, Cabrera family, Visaya family, Kamsapin family, Basilio and Del Rosario family, and Jenny Di Puntoro. In remembrance of the faithful departed for the recent death of Ana Marie Santos, Normita Manaloto, Jesus Adizon, Jordina Pexon Sandico, and Virginia Co, Juanito and Romula Serrano, Liberato Levi Laus, Potenciana and Seferino Laus, Francisco and Juliana Abes, Richard Jules Medina, Zar Noel Medina, Agaton and Consolacion Bartolome, Eloy Sr. and Purita Medina, Virgilio Bartolome, Melencio Bartolome, Pedro and Purita Gagaanan, Juan and Avelina de la Cruz, Rodolfo Siriaco, Elpidio del Rosario, Marian Ocampo, Amando Layag Sr., Estela Layag, Narciso Layag, Magdalena and Eligio Madrid, Mariano Marni Castro, Honorato Bustos, Oscar Democrito, Cesar Umali, Natividad Buwan, Cristeta Lumbang, Merla and Olga Suba Mangalus, Yuri Hayes Tua, Ramon Ramoneda Sr., Cesar David, Jose Yason, Perla Yason, Trina Yason, Rodrigo Yason, Benedicta Tapia, Leonel Gopez, Perlito Canlas, Elizabeth and Floro Dulay, Santos Pascual, Diogracias Aguirre, Maria Remalin Aguirre, Saperino and Angela Estrabilio, Rustico Estrabilio, Rufino and Oliva Estrabilio, Claro and Petra Almario, Ramillo Sr. and Victoriano Rosimo, Tito and Georgia, Aida Olimpia, Maria Reyes, Domingo Camposano, Felicissima, Edgardo, Anicia, Anita, Rebistiano Yuzon, Barbara Abrantes, Cristeta Espinosa, Teresita, Jonathan Taniedo, Jose Taniedo, Pedro Hanga, Darme Hanga, and for the death anniversary of Joseph Mangyo and for all the souls in purgatory.
Anting meto nga pamilya ning Diyos, mitipon-tipon damungan, king lagyo ning iba, ampuning anak, ampuning banalay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginuta mong Kristo, ing lugod ning Diyos, ating pamakiyagom ning banalay Espiritu, manatili asanang parati, kay kayungan. At keka antemorin. Potang manatili yaking puso mo ing meto nga tao, ang yang malawot tiya. Anti niya mo namang malapit kanita. Uli nga lang malawot, karing taong may kakalugod. Iti po yung mensahe na ng Ebanghelyo karing balang metong ngeni kay katama. King kataymikan na rin kay katamong pilubluban, ganagandalangan ngeni at sisyan, ding sabla tamong kasalanan at aduan tamo king Gino, ing kayang kapatawaran. Iyag kasaya po ngening miyag nanagnan ing kapanisyan. Aminan Aminan ko, ko. king Diyos, ama pamakalulo. At kaya kayo kapatid, imikasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ang pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asagkot ko sanang depat. Kasalanan kong mababayat. Uli nito, ipanagapo ko, kang nuan amariang kapil na birhen, karing sablang anghel ang pombanal, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo ko king Diyos, aginutam. Ing Diyos, sa mayabayang tutu, bakaluluan na katamo, at king pangapatawa na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Pakaluluan mo kami, Kristo, pakalulo, Kristo, pakalulo, pakaluluan mo kami, pakalulo, Kristo, pakalulo. Manalangin tama. O iba ng ginuming Yesu Kristo, bustan mong mibayit tiyang pasibayo kaya kami ng anak mo, anting sibol ning biyemit kapanaligan. Ipaintulot mong iyangat na kaming ibat king karalumduman, at iyatad na kaya kami ing kayang sala. Bustan mong gawa na kaming makatuliran, at hapagkatiwala na balayan ning kapayapan. Bustan mong datang ya, karing sablang bansa, king balang pibale-bale at king balang puso, ban kambena, paligayan da ka, o Diyos ming kakatas-katasan, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Misan pa migsalita yung Ginoo kang akas at ngana. Mawad kang metong awaga king Ginong Diyos mo. Maging iti, wagayamang manibatan king kalalaman ning siyol, o manibatan yaman king kakatas-katasan abanwa. Ali, kumanyawad metong awaga king Ginoo, nga nang may kibat akas. Keburing panyubukan ing Ginoo. Kanita nga nang tinuglong Isayas. Makiramdam kayo, ikayong palipi ng Aring David. Pamakagyo kaya kayo, ing panyubukan nyo la kapibabatan ding tao. Pati pa naman ing kapibabatan ning Diyos ko, panyubukan, buriyo la. Ing Ginoo mismo, ulinita, di na kayong metong awaga.
ing waga antiya keni, ing metong a virhen, kagliya, at elambat, ibayit ni ing metong a anak a lalaki, ayaw sana king lagyong Emmanuel. Ing amano ning Ginoo. Salamat kang Diyos. Ing pakibat tama po ka ring dalit. Pabalaos na niyang lungob ing Ginoo, yakabod ing aring maligaya. Pabalaos na niyeng lungob ing Ginoo, yakabud ing aring maligaya. Ing Ginoo bandine ing labwad, ating sablang at tsukeya. Bandine ing kabilugan na yato, at ding sablang manoknangan kaniti. Ya ing mibili karing pundasyon na, king busal ning dayat malat, pekatigit ne talakad, king libutad ning danuman. Pabalaos na niyang lungob ing Ginoo, yakabod ing aring maligaya. Nino ating matulid mukyat, king bundok ning Ginoo, nino ing makimatulid talakad, kilub ning sanktuaryo na. Yapin, itang ating malinis sa gamat, itang makimalinis a puso, at mag-imbot, karing bage ayalang kapakanan. Pabalaos na niyang lungob ing Ginoo, yakabod ing aring maligaya. Ya itang tanggap king bendisyon ning Ginoo, at tanggap ablas king Diyos sa talapagligtas na, makanyan lapin ding taong kaya magdulap, magdulap king harapan mo, o Diyos ng Hakob. Pabalaos na niyang lungob ing Ginoo, yakabod ing aring maligaya. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan karin Roma. Ako, Pablo, metong atalasuyo ng Kristo Jesus, at mayawus maging metong apostol, at may pili, ban manaral king maya pabalita, amalambat na ng pengako ning Diyos, king kapamilatan daring propeta na, anti mo ing masasabi karing banal a kasulatan. Iting maya pabalita tungkol yo king anak na, Hesu Kristong ginuta mo. Aagpang king pangatawong kimkuma na, metong yang palipi ng aring David. Agpang naman king debinong kamalan a tsukaya, may kilala yang mitmong kayo pa yan, anti mong anak ning Diyos, king kapamilatan ning pangasubli ng mebye. King kapamilatan na, pigkalub na kanako ning Diyos, ing grasya at ing pangapostol, ban king lagyo ng Kristo, ipanaral ko karing sablang bansa, ing kasalpantayanan, amamungang kapamintuan, king kaburian ning Diyos. Metong kayo kareting may sabing bansa, at tinawos na kayo ng Diyos, ban maging bandi na kayong Heso Kristo. Iparalake iting sulat kaya kayungan sablang at Roma, kaya kayong pakamalan ng Diyos, at tinawos ng maging banal, at nga kong pupuge, ing grasya ampong kapayapan, ay pagkalub na sana kaya kayo, ning Diyos ay bata mo, at ning ginutamong Heso Kristo. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tapuban parangalan ng maya pabalita.
ing virhen ipangagline at ibayit, ing metong aanak lalaki, ausandeng Emmanuel. Inggino manatiliya kaya kayo, At keka ante mo rin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Eme lambat ginayak kay Maria, at marapal yang minta king metong abalen, king kabundukan aning Judea. Mintaya king bale ng Zacarias, at dininaning maya pawora si Elizabeth. Inyang dimdam ng Elizabeth ing pamagmanano ng Maria, ginaloya ing anak king atyana. At Elizabeth kitmon king Espiritu Santo migsalita yang masikan, nga na. Mapalad ka karing sablang babay, at mapalad diya naman ing anak kami bayit keka. Makanano kong pengayin tuliran, ing dalawa na ako ning imana ning kanakong Gino, uling kabuddimdam ko ing kekang pamagmanano, ginaloya, ing anak kingatyan ko, king tula. Mapalad ka, uling paniwalan mo, king ing balita na keka ning Gino. Mipal tutu. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kaya kong ang sabla. Maya payabak po among. Try to observe this one. Ono mong ika mismo at tsuka king kilub ning pibale-baleyo at tsuka king kilub ning baleyo. Kay ba't atin kang daramdaman kakatok king luwal ning bale, king pasbol. Inggewa mo mismong atsu king kilub ning bale, ika, sinilip me king awang nung nino ing kakatok. Ikit me, kakilala me, kakaluguran me, kapampangan niya. Nga na, tao po, nanong gawan mo kanita, ika, kilala me, kakaluguran me. Siyempre, paluban me. Malahos ka, Kenny, lungob ka. Paano kung Tagalog yung kumakatok? At suka king kilub ning baleyo, ating kakatok king luwal, kalupan na nitang minuna, sinilip me kingawang, nakita mo siya. Kilala mo siya, kaibigan mo siya, Tagalog siya. Sabi niya, tao po. Anong sasabihin mo sa taong yon? Tuloy po kayo. Dito po. Pasok po kayo, tuloy po kayo. Ano mo pong ako mismo kay ba't naning Santa Misa? Munta ko karing pibale-baleyo, paluban niyo ko? Itang tuto. Maili kayo. Ano mo pong kay ba't ning Santa Misa? Ako mismo. Munta ko karing pibale-baleyo, katok ko. Pabalaos na niyo ko? Tanggapan niyo ko po? Sige, pen, subukan tamo. Knock-knock. Merakap kayo. Knock-knock, who's there? Lungob ka, malaos ka, palaksang paluban niyo ko. Nino yan, nga mo? Santa Mariang Magersis, yung matundo-tundo. We are now on the 4th Sunday of Advent.
And at the same time, sixth day of our simbang gabi. Kutang, agyuyo pa po. Itang tutu, agyuyo pa po. Sana all. Maliyo po, kami pong pastulyo, putang makanyaning panahon. Sasagad na kepo. Nabengi, kachat ko, ring kaklase ko. Yamong Kenneth, yamong Conrad po, yapong EJ. Suko na ako, nga naning metong, mapagal na ako. Kasi mag-drive ke pa, munta kami, karimpi pagmisan mi. Pero king lugod na ni nga pong Gino, misasadsad po. Amen? Sabi da po makayawa, ing tudtud. Pota ka nung mamatok bayat, uyab na yung uyabing kasiping mo, bisakat ali, mitundo ka rin po. Sabi da po makayawa mo naman po kano ing busit. Pagbugnutin ng kasama mo, sa ayaw at sa gusto mo, maging busit ka mo rin po. Makayawa mo naman po ing kalinisan. Ako buri kong kaya bering taong mga selan, taong mga linis pinaman. Nung ing katubale mo, maselan niya, malinis siya, bisakat alituki ka kaya, miyawa ka kaya, maging malinis ka. Kapag ka ang mga kasama mo sa bahay, paladasal yan, mapaglublang pisamban, mapangadila, mapanyimbala, bisakat ali, mituki at mituki ka karela. Miyawat miyawa ka, manawa ka, maging mapangadi ka. Ang giyang naman po ing takot, ing nervyos, makanyan mo naman po. Potang matalaw tiya, ing meto nga tao, tatakot ya, kaya bemya, biglang ating mibagsak, ginulisak ya, ginulisak ka naman. Ale, may patuki ka kaya, mayawa ka kaya. Ang giyang naman po ing tula, makanyan, ing saya, makayawa mo rin. Marahil yung iba sa atin, gustong gusto nating kasama, yung mga taong masayahin sa buhay. Kapag ka masaya ang kasama mo, maging masaya ka mo rin, matula ka mo rin kaya kasi masaya, huling masayaya, matulaya. Nepo? As Saint Mother Teresa of Calcutta once said, joy is very infectious. Therefore, be always full of joy. Because when you choose joy, people around you will feel it and want it too. My dear friends, go on and share your joy. Sa ganyang aspeto po natin makikita at kapansin-pansin po ang magpinsang Elizabeth at Maria sa ating ebanghelyo ngayong linggong to. Hindi mapigilan ni Maria ang kagustuhan niyang mabisita ang pinsan niya, ang kamag-anak niya sa mga oras na yaon. Kahit pa man din po si Isabel, si Elizabeth, ganyan din ang nararamdaman ng puso niya. Ilang adwa, daapigilan ing tulara, ing sayara, ing ligaya, apanamdaman daking oras sa ita. You know what, my dear friends? In 2023, I had the chance to visit Holy Land. Maging chaplain ko po karing pilgrims. At tiyemputin ko palang kaya kaya King St. Jude bigla ko nga ganaka. Itita Mel Umali at itita Clafel Menjola. Kaya ko pong minta King Holy Land din yung 2023. At may kapunta ke po, may kapamasyal ke po, at tangalan mi ka rin mismong matami, ikaming turista pilgrims kanita, ing bale daring miyasawang Zacarias at Elizabeth. Baliw bubang ing balera, ing tuknangan da, ing lugar dari Zacarias, patasya. Bundok-bundukan niya. And try to imagine that, nung patas yung lugar da, Maria at neking kalaut penibatan. Maglakbeya. O mekad, makasakaya siguro ngas no, o maglakad ya. Balo kanida. Ing mode of transportation, daring tao kanida. At Elizabeth naman, matwane, pareho lang mabuktot. Abalita na at tsuing pinsana, ing kamaganak na, memulaiya. Selubungan ing matwa pula-pulaiya, pababa. Ing metong naman papanikya, mabuktot ya naman, kasayara. Kasayara, ilang adwa,
mi panawala, king tula, aatsu karing pilublubanda. Katsat kepo, ing kakaluguran ko, aatsu king abroad. Mi pangumusta kami, kay ba't nga narugong megsentimiento ka na ako, niting kakaluguran ko, among Pasko na naman po. Among oya na naman po ruguing okasyon, daratang na naman po, sunod-sunod na naman po. Amimiss ko po rin anak ko. Amimiss ko po yung pamilya ko. Malambat na ako rin pong emiyuli ken kay katamo king Pinas nga na. Kabang kayarap king kasabi, via messenger, video call, may lulam ko muna man ay itsura, king lupa na, may nawa ko, king kalungkutan na. Diyos ko nga pong naman, kapatad, kalambat mo na ken, balik-balik na kamay, kapamesane. Nga ako kaya, kalambat mo na ken, balik-balik na kamay, kapamesane, nga ako kaya, di mo man sila makasamang personal, kako sa kanya. Di mo man sila pwedeng makasamang personal, maaari mo naman silang alalahanin sa iyong dasal. Nga ako, amen? Mo man pwedeng hakayabe, nga ako, hindi mo man sila pwedeng makita, personal makita, pero sa ibang pamamaraan, pwede mo naman silang makumusta at maramdaman ang kanilang presensya. Ating video call, nga ako kaya. Akakasabi mo naman, kakit mo lang, harap-harapan, nga ako kaya. Kapamesane, nga ako kaya. Baliw po yung pekibad na kanako ng kakaluguran ko, among, ala ka kasing pamilye. Nga na ba naman ka na ako? Among wala ka kasing pamilya, sasabi mo yan. Siguro pin po. Ne po? Ala ko king sitwasyon na, king kabilyana, king oras, I understand his situation. Malawot I understand what he feels. Pasko ba naman kiniking Pilipinas? Let's face it. Pasko ba naman po kiniking kay katamo? Masaya king tutu, alang kasimpara, alang kalupa. Baliyo po king abroad, mekad, atin tamong kapamilya po, tating kong kapatad, pengari, anak, na atsu king aliwang lugar abroad. Baliyo po king abroad, potang Pasko karela, magobrala. Utayin to. Potarugong Pasko karela, nang gawanda, halimbawa rugo, December 24, December 25, December 31, January 1, ingawanda po ring Pilipino nga liwa, king abroad, lalo na halos karela, potang Pasko karela, potang okasyon karela, ingawanda, gumagala. Kay ba't tudde, kinabukasan yari na yung okasyon, oy tama. The visitation is not just about physical closeness or physical presence. It is the nearness born from shared joy, mutual concern, and love. Kapag ka nagkakaunawaan ng puso ng dalawang tao, kahit malayo sila sa isa't isa, ay tangugnayan da, masisese kanita. Itamungan po panayan tayong Kapaskuhan. Tayong lahat naghihintay sa Kapaskuhan, pero sana po wag nating hahayaang matali ang mga puso natin sa krisis ng buhay, sa mga problema sa buhay, sa mga hinaing sa buhay. Ing kasakitan, datang man yung okasyon, datang man yung Kapaskuhan, at tsupa yan. Ing masakit ing problema, ing arapan mong mabayat king biyemo, datanging Pasko at tsu pa rin po yan. Naman mako yan. Tayo pong lahat, hinihintay natin ang Kapaskuhan. Yes, pero sana wag kang paitali lang sa kalungkutan. Inyapin po atin yung pagkalob, atin yung babye, in Diyos ibake katamo, at alang aliwa, nune ing Emmanuel tamo. Amangabos, at magkalub kapanayan, king balang metong kay katamo. Ngakupin po kay kayo nandin paganaka, bayo yung umpisa na ning kay katamong Santa Misa, potang mabiyaya king puso mo yung metong atao, potang manatiliya, king pilubluban mo yung metong atao, ang giyang malawot ya, anti niya muring malapit kanita. Bakit? Uling karing taong mikakalugod, alapin namang malawot. In the joy of visitation,
Let love overflow. Let joy overflow. Christmas is near. Rejoice. Amen? Talagad ka kan pa. Sasalpantaya Saya ko, ko, king Diyos, igpangmayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upayan ng banal na Espiritu, may bayit kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkot. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklok wana ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti. Ban mukum ka rin mabiyampon may nga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakbing santo, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biyay alang angga. Amen. ing Diyos kaya betaya, ulinita, kawangis na ningnuan akapilan mang Birhen Maria, manalangin tamong ening mitmong kasalpantayanan, ampon kapanaligan, malwala sa makabuklat na puso, karing pamangailangan daring kaparang tao, karing balang kayadwanan nga tamungan pong manalangin, Ginoo pakalulo, ulitan niya po. Ginoo pakalulu, Ing banal na kapulungan, ibiyera ing lingap, antimong pastul, karing taong miyayaliwa, pa maglakbe, king kasalpantayanan. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu, Ing Pasko, magdalaya sanang manatiling kapayapan karing bansa, lalong-lalo na ring mipapate ampong migigera. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu, Ding taong balisa kimpa magsadya para king Pasko, akit de pamurin sana ing Diyos akayabe tamo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu, Pusal ning pamagfiesta ampong pamili bayan regalo, etala sana kakalingwan ding pakakalulo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu, Ngayon po, duwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O magligtas ming Diyos, ibiyeme kay kami ingke kanganak, kaya inganggang panenayan mi maganap, ngenit manggaman king alang angga. Amen.
Talakad tamo po para kay pamaging senso. Manalangin kayo kapatid, banang kay katamong daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapane sanang Ginu, iting daon karing gamat mo. Kiki kapuri at ikiligaya ng lagyuna, kiki katangi sa plala at ng mabilog ng banal na kapulungan. Ginumanano na sanang ingupaya ng Espiritu, ape babanal kang Maria, ingindu ning kay kang anak, pabanalano reting ayin mi, abibili mi babo niting altar, ipagkalub mo iti, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman dabeya kay kayo, At keka antemurin, itas yu laring puso yu, makatas na laking Ginu, pasalamatan dayeng ginu, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid ing pasalamatan dakang barati, at numan karino iba Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginume. Inyang migba kung babaeng may kisawot kay kami anting tao, ti paranay tang binalak mo kanita pang minuna, at biglat ne para kay kaming dalan bain turo king kaligtasan. Ngeni panayan miyay tangaldo po tangi Kristong ginume. Magbalik yang pasibayo kambe ning kayang ligaya. Kanita maging ke kami yasanay tang kaligtasan na penga kuna, ang ngeni panenayan miking mitmong kasalbandayanan. Uli nita kambe ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mingge kang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dangbamamye kapuriyan keka, at ngamingang pupurit. Tunay kapin banaloy, bay kay panibatan ng sablang kabanalan, uli nita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banbara kay kami, malyari lang katawan, adaya ng ginuming Jesucristo. Bayo yung may daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuha ng tinape at pepasalamat ya keka. Piraso ne at binyene karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Itiing ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, ginawa na yung kalis.
pasibayang may pasalamat keka, at binyaning kalis karingging disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikungan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Amibubu para ke kayo at para karing sablang daw. Banketa may patawaran na rin kasalanan, dapta nyo iti bilang kapikaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganakan miyo iba yung kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Darawon miya keka iting tinape ning biye at kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliyariyan mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng may sulu-sulu, king katawan at dayang Kristo ti puna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatuban miganap yaking lugod. Kambe ng Leo, ingke kaming Papa, i Florentino, ingke kaming Obispo, i Pasiano, ingke kaming Obispo Emerito, i Ricardo Jesus, ingke kaming Kura Paroko at ding sablang pare. Ganakan mula naman ding kabadad ming bepay nawon at manenayang subling miye, at ding sablang meyangu na biye. Tanggaban mo sana king maligayam mo ng harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karabat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya benang Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose ang kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostola ding sablang santo, isan Judas Tadeo ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kekabaning panawon. Puriyan da ka at paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagumning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan hanggang. Gani po, manalangin damong mitmong kapanaligan at lugod king iba, karingamanong tiro na kay katamo ng Ginoo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banawon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati king may kabos king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan, kabang mane naya kami, kambe ning maligayang kapanaligan king panyatang ng Jesukristong kay kaming dalapangabos. Uling kaya ka ing kayarian at ing kayo payan at ing ligaya manggaman king alanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi mo karinggay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalbandayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Niyo ingay katamong Emmanuel, Yesu Kristo, niyo ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano at gumayap na ako.
Atinta mo pong second collection ngayong Domingo. Iti para king Family Life Apostolate ning Archdiocese Estamo. Ing pamilya, ya ing peka malating dake ning lipunan, ampon ning banal a kapulungan. Ulinito, dapat sesenya king formation, liturgy, ampon king service. Dakal pong salamat king saupyo, Diyos yang balang mablas king ganakayo. Announcements. Our seventh simbang gabi for the evening is tomorrow night, Sunday, at 8 in the evening. And for the early morning, it is on Monday at 4:30 a.m. Offerers are the greeters and collectors, and the residents of the Morning Sun Subdivision and Saver Village. We offer condiments in Tetra Paks, patis, toyo, vinegar, ketchup, etc. during these masses. Please note that today there will be no 7:30 and 6:30 masses to give way to our simbang gabi. The parish is pleased to invite everyone to a Christmas concert entitled A Thrill of Hope. This special event will be held on December 23, Tuesday, at 6 in the evening. The concert will feature our parish choirs, who will lead us in a meaningful representation of beautiful and traditional Christmas carols, reflecting the joy, peace, and hope of the Christmas season. All parishioners, families, and guests are warmly invited to attend and share in this uplifting celebration of faith and music as we prepare our hearts for the birth of our Lord. It is a free concert. We celebrate two masses on Christmas Eve, December 24, at 7 in the evening, which is in Kapampangan, and 9 in the evening, which is in English. On Christmas Day, December 25, our masses are at 7:30 a.m. in Kapampangan, 9 a.m., 10:30 a.m., and 6:30 p.m. in English. Our New Year's Eve Mass on December 31 is 8 in the evening, which is in Kapampangan. On New Year's Day, January 1st, 2026, our Masses are at 9 a.m., 10:30 a.m., 5 p.m., and 6:30 p.m., all in English. Other details of our daily simbang gabi will be announced accordingly as and when necessary. Thank you. Manalangin tamo. O iba ming malugod, kaniting sakramento tatanggapan miya ing pangako ning kaligtasan. Kabang lalapit ing Paskong pangabayit, pasulungan mo kaya sana king kasalpantayanan at lugod. Manapag masusyan mi ing panyatang ng Kristong kay kaming talapagligtas agino, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At kaya ka antemurin. idukuyo reng buntukyo at manigapu king bendisyon ng Dios. Paniwalan nyo king misa ning anak ning Diyos di natangya kaya katamo, panayan yung datang yang pasibayo. Manano na sanang ing kayang panyatang, iyatad na kaya kayo ing sala ning kabanalan, itimawan at itimawa na kayo ning kayang kanwanan. Ing Diyos, gawan ako sanang matibe, king kay kayong kasalpandayanan, matula king kapanayan at alangkupas king lugod, sukad ning biyayo. Masaya tamo, uling ing kaya katamong talapan at bus, di natangyang mi biya busal tamon ting meto nga tao, potang datang yang basibayo king ligaya, ablasanan ako sanang biye alang angga. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tuto, king lagyo ning iba, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, miyampang na, umen ako nga ngeni, king kapayapan at lugod Kristo.
Salamat king Dios. Kamali ko man kasi niya makasip yun. Sana, balam na bing yaslan, susungaya na ba, nikewa na, ring announcement ang po kay, pepa sabi ka rin, hindi pa siya pwede ka. Sabi natin, alam mo,